Go kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono agricultural and environment studies, mechanical and automotive engineering, refrigeration and air conditioning, welding and fabrication na wigo ase ensema ya building and civil engineering ngwegeli bale plumbing, masonry, carpentry and joinery, building technology, civil engineering na wigo water engineering ase ensema ya computing and informatics ngwegeli bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwegeli bale electrical installation na wigo electrical engineering ase ensema ya cosmetology ngwegeli bale hairdressing wigo mbabwate fashion design ase hospitality and tourism ngwegeli bale food production yani cookery na wigo food and beverage production. Asa Maria Tengorogu James Barare Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye go bali loan cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school go lendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye go bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mu mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Wekimo manjumo ligerali ne chintanye cheli tukaligali alero ali aramisi tariki 11 cy'umutienyi oiko na kabiro mwaka w'ikiriwe na 2025 ne chinta abakenya babalete ku kiyago cengera lituko lya jamhuri liracengerwa lituko lyangi as chinsemo ao ime yense ya Kenya kereke mga chinsenya senjira yobo ikirano uyitoko watanara kurwa sanzamo imenyerilioni gakorokwa Wilson Makoli na umuntu muri nga chinsenya togo chaka limolioka na roboti ruaye umuwasiri w'ekisemi umusike Julius Migoso gamba ronyara ko baragwa korwa amono muri kitodani ntiri igoro yogo chake wa bene gosuboko bwato kwa bene kwa amatemu agejesea ayo nyara ko bagakorwa umwaka oyo nakubatakana amona amatemu ayo nigabarukwa bonsi bado beiri go chigoswa ase school gose asanzemeli ya senior secondary go chaka umwaka onde ayo anyara ko bakonekwa no mu wasiri Migoso gamba bunanigamiro bali yonsi yekiranire orokiwa bakorete amatemu ayo gijesea niko barenge wetania emilioni yamo na abange babo niko bakorete amatemu ayo na gweta ase birengo biri biganire munago tumurike dani nonteri.
Ukwana hime yumocho Nairobi ritukulia ero chingaki chokobwatoka machibu ya matema yo. Gosi nigo chingaki cho agokera machibu ayo nogo chakigwa komorobori umuya wa masomo. Uyo ateba urachiko konya borokigwa konyora megelio jengencha sobogima kolenganigwa nechiro jichigasiega Kenya. The CBE follows the structure of 2 years in pre-primary, 6 years in pre-primary school, and 3 years in junior school, and another 3 years in senior school. CBE is a transformative educational framework designed to equip our learners with the skills, values, and attitudes necessary to thrive in the 21st century. Omentabuna inse yoborai wabono sekta yichisemi nigo yagendere gokolia buya kigima na marubabo na chukubaikira gochakira chitariki 20 kobali baga osoekera si ge10 gochakira chitariki 12 echomotinyu motangani mwakonde. Placement exercise will start next week and is expected to be completed by the 20th of December 2025. Asense mwende nikago kerege tambokero kebubwatani awaigo babege tomokia asoko ene kebuna umurobeligo mogima akorekire buya ekyokera amachibwa yo kubwatukwa litukolia lero. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Education, I'd like to extend my heartfelt appreciation and gratitude to the officials from the Ministry of Education, the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of ICT, the Teacher Service Commission, and other stakeholders who have played a vital role in the successful administration of this year's assessments and examinations. Asaborokiwa baiga emilioni emo chiribu emiemo na 30 chiminye na 50 na kienda chiribu chimisano 52 na 5 na 3 chiribu isano nemo na 30 nigo barabomura ni chiribu chimisano na 50 noyomo chimisano na 3 na 20 na kienda igatiabo n'abanyaruka. Ase county ya Nairobi yaligetie umubaro munene waboroki wabwo nkurubaterega tasene kyagatembe kurega ase county ya Nairobi leterane nguruko Daniel Untiri na mwanju muri skuru ya Temesa preparatory nigo nero yachengera amatemo yo nyarakabaga kosoko litukulia lero asobanya kabako enekia buna umworoki wo obo asirieta michero mbuna no yo mobese bali bakorete bya samatemo yo asanya kabago eta emiremo yaye yonsi muna bako abwatani beskuru yo bakorera. Tunashukuru sana kwa siku ya leo. Tuna furaha jinsi mnavyoona tulipo hapa, tuko shuleni. Mimi kama mwalimu siku ya leo tumejawa na furaha zaidi kwa sababu mwanafunzi wetu ni kama ameibuka wa kwanza katika nchi nzima. Ukiangalia katika mtaala wa umilisi utapata kwamba zile alama ambazo wanafaa wapate ni alama 72. Na mwanafunzi wetu amezoa zote. Kila kitu ni kama amefagia kila kitu. Kwa hivyo kama shule tuna furaha sana siku ya leo. Tumeshindwa hata Nchendo mwiburi Temesa gaika omwana nakuru ku Micheri Ombuna. Na ndinta itegwa kere serikali yaitunga mbia mono asokoreta amasomo ya maiya aya competence based education. Karutu gwetenga matemo yango sokari tukoria rero anene mono umuwaziri oito umuwaziri ogamba inchira ya soki gasoki amatemwa ase inchira ya renge highly professional erinkiatoa kero twachigo check using the assessment number yo mwana twamanya konyorango mwana abwate 72 points eyo ya match na mangana ari twatebigu na waziri wambanga ekero konyoru mwana anyorire chi point 8 igo mwana ni ganyorete chionsipi nando toeresanga ase system eri enkoro oyino mwana obwate straight A. My name is Michelle Ombuna, grade 9 candidate, the first cohort. First things first, I want to thank God because without him we wouldn't have been here. We thank him for the gift of life. We thank him for the gift of good health. We thank him for the gift of giving us sane minds because without him we would not have been able to
be here and to get this good result. So all praise and appreciation goes to God first. I would also like to thank the Timiza management for helping us to be able to walk this journey. They have given us very competent teachers since we began from this school, because I came here from grade 7. I've been here for 3 years, and I would like to say that so far this has been the best school I've ever been to since my education journey, and the teachers have really helped us. I would also like to thank the support staff of Timiza, the cleaning, because they ensure that we have a very nice and conducive environment for learning. I would also like to thank the support my parents gave me, because they ensured I had all the resources necessary for learning. And I would also like to thank my other relatives for the encouragement, for the prayers, and everyone else who ensured that my education journey was a success. Tigangiriri wagereria bene goteba buna omo director Timiza igongo ngogete siri tukoria rero amatemwa akire 9 asokire umwana oyomo uwa korama temu ayu iganyora 72 points, yani anyora AA onyendiri arenge 844 igi A chons kana konyora more than 95% kire subject ke chire kianda iganyora chons bit 95 and above iganyora the point ekera ba kolang point chire point 8 times 9 learning areas ichi ko make 72 points. Na mwancho muligereria umenyi be kenyero kieria nyi gutoka ward ya Bogeka bunge ya Kituo cha South ya county ya Kisii nigari tukoria rero bacokia ase obonge kubwata gwerikia rio konyora ibande na ngubwatakana amono guchika kukwa rwetwe engaki engayaitire amoro muraibwense na boigo ewizara yoboreni boime kwana kiabuna muntu tari gwakana kendi gionse chinga kia kwenda kubwata kibande muri kito diponi asanya na mange Okuburwa kwe bibande nigo gukoirera bange gutanyora obokoreri anani kurwa sechi abisi che serikali abamenyi be location ya irianyi na boigo location ya Bogeka igutoke bunge ya Kitutu cha South nigo bareneke bakogokera maya yomuraibwense Dr. William Samuel Ruto korusia ogwakanira omorobirio oikerana ase kenyoro kia ria manoti ni Janet Naliaka Mironga chief irianyi location gambia abami toto ukorana bwegasi. Tunashukuru president kwa nafasi hii ambayo ametujalia kuwave hizo pesa zenye zinashughulikia mambo ya vitambulisho. Watu wetu wameshika vitambulisho bure. Tamareta Marungu Fred Irianyi Bogeka ward Kitutu cha South lero twabate exercise kyo kubati bibanda kwanza tuwakire serikali yetu ngambi yamano ase okuweva level yo waka ekubati kebande 150 iyi arenge nditaso mwananchi ya kabere gotwanyore demand y'abantu batekwate kebande lakini transport kogenda paka alio bisi muntu takonyara nonyina bo omurobiri yo igani gororekanire gokeja egurubenene ase binyoro anangoro kuferonika kemutonyego egetambuliso pyane gyasirete na butimbu atibesa ngo ikira town ngwakero musumi gwaito Frederick Marungu ngambi yamono sana so batorenta angegeiga twanare ko batokubwata rimo Fred Masio ngambi yamono soko tuikirianga ega twa mochanda sana asoko toi transport mchudumu mbale gaiga mbaba bali batasomete lakini babote miaka 18 batagwate kebande mba konyora government services muntu nare gaigo ruarete lakini obatagwate kebande ta konyora sha twatigara gutwara obokongo ase community kurengana no kugania okonene koraroro korwa saba menyi chinsemo ao serikali nigo ya buri gwegenderere koena na naomba apate kuongeza siku ili wale ambao wajafika hapo wapate kufika nambaro abagotu batanyare kuike batabwati nebesa lakini asingi ncyumushimwa rodubyanga tihare TV masinani yangega iyo twari goteba na indi ngabono banta bamba kwera gaki na indi akore kya mente na bantu bandi barona barobaga ni tugume na rodi abantu kirwase kirubukigendereta kubwata abale mafu sabali batasometa bonsi asebwe kubona abantu basemigwa obuya bwo kubwate bibande nabo igokwererwa kugundua kwamba watu wetu wengi hawana vitambulisho. So ni ombi letu kwamba tufanye hii mobilization sana kwa ground ili watu wetu waweze kushika vitambulisho kujitayarisha kwa sababu ya kura ambazo ziko mbele.
Imeturahisishia kazi, maana tumepata watu wetu hapa kwa wingi. Onde wensi buranje achiche tubwaterane nande torereri tukulinde ega tukonya abananchi banyoreke bande ega basoke baberigeri karaba bateka bament ai kureka se wodi ya Bugika ebunge ya Kitutu Chache South eliane nkuru kwa Dipon Asanya na mwanjo murigeria omenyi banyanjwa bari ase orobebe rweji bunge isato iwe bunge ya Kitutu Chache South bunge nyere bari chache nawe bunge ya Bonchari ni kwasoke na kwemurunganiria ase banyaka bagatane ko bategere maiga kemagendero ase babolire banyaka bakorwaserigwa chipara na boigo koegwa korwaserigwa na chinsoko ase bakonyaka bakobucha amache na boigo nigo banyariko bagatane ko babere bakokonywa amo na basamaria Marieta anengero kujari mbili kubari nyanjwa nkanyanjwa na ngwere Kitutu South ana magendero na wako na wakorwa jinse ndoje Kenya kirasi lakini ntuna nyanjwa twebirale magiga kwanya karoro seribu none jipara amaje none jistime mete kogwa Caroline Mora bono muna ntubugata abana ntwana korra pasari echo muntu watechi pasari wachi kwabekera inigo waruo bosa kwatebwiria ta kwae gochukuri bwati kwatebuna ganya rieta ria no bisirire genda asegete oko mnyoka iga kende nke ikirenge kana kiagera twajaga iga bogetuti yiko yerandire maiga sana bagendero ari tukaza kaira kora twanya kunyara pakaboni getemba aria talipara tubwate gutimba kagocha daraja mate etomige geta se binte binge actually ango cha tokonya turigeria rore shida yetu ntubwato puna na tokonya na enderi kyabuga to nkuno ko muigutole na bwato moyo koko konya abantu na maskini na abantu ababa kebono tukina bono tubwata abana bakibiasare bike ntwe n'abantu abamenyi banyanchwa nyanchweye igatore orobebe rwabanjari n'abanyali bali lakini ntomanyiri togo chikobori kende twatebiguna abanyali bali togo chikobori kende twatebiguna ababu Kitutu na ababu Nchari lakini rende bono twarorire nga we want a change na twebire turaringa na somo paka yoro one twebire maiga samagendera na koreka na asandi abana to kero na ino monta kuri abantu bali banyanchugura ali bamenyete nyanchugura iyo tugweta nyali bali no mubere twamenya go ikachinka tanyaro umuntu ratokonya umuntu wate vision y'abantu bae oyore kyabuga twara amorore senga kenyinge nere na atatu kosobuganjura support ya abantu abangi nona abantu itaga Kitutu bare chinsemo chionsi na babako ba witness yako eramparora wakanda kipiri nyakitari barako akanira chisukuru no tari umuganda na mwancho amorigereri abarimi be factory ya Nyansiongo ritukuria ne batwara egekaro kyogosia ko mwaka ase amaburia mange anyara kubaga kuburirwa na mono higoro yekemeri ekiye cha na mono obotiniribwe kemeri obotiniribwe factory eyo asiboganiribwa koerera igoro iyo konyora kobe kwa bonus iyo mwaka oyo amaswali tenancha koba in this factory yabeire igoro mono sana as compared what is delivered chikiro ilenga chikoba delivered in this factory then omanya kurigereria na ki okurika abafanyikazi bakokora egasi asi factory yetu in the year 2024 and 2025 how much money was spent asamangana a maintenance in the factory na procurement how was it done? Ukiangalia note number 3, note number 4, hiyo ya cost of sales, kuna hiyo piga imeandikwa 925 million. Hiyo ni ile value ile chai ya tukua tumeuza wakati tukifunga mwaka, lakini tumelipa mkulima, tumemlipa initial payment, tumemlipa mpaka bonus. So hiyo pesa hatujapokea kutoka mahali popote. So tutafanya aje ndio tupate pesa hiyo 1.3 billion tulipa mkulima last time tumulipe? Tutafanya aje? Lazima tutakopa. Alafu uliza watu hapa watawaambia hii chai
umelipwa kama na mwanju muri una njira ya mayo kwenda gusira bari batari kwenyara muno bari no borema anigo amatuka makigari gitaseni kia gatembe kenda kwa kumulikira mutaya mukuru wa Chibobi anse bodi ya Gisusu iyo mwana wabanya tombasukana umube oyurire tere ko buturu kogoro kwae litukulia lero nigo musamaria muya oyo ore no moyo bo wanja asireta kavasagana anyaga bagwikira nase mateyo ana kobabwatokera wheelchair iyo ratikonya kabage konya gosira mwana uyu eria nyaka bakwenderia oguma bwae boigo nigo sagana nyaka bakurubugo okubori abantu kuba maiso ase chipara kubwatakana buna umwana uyu nayo mabwikiro kelio ase abantu baria gose kubwatakana amo no otumikyo bwepara egento kerite ere konyora umubasokano uyu asanyaka bakakuboria abantu ndamo nabarundia kuba maiso chigake bale ase chipara Karo mano tawati kogoro nano kuimoka kubinsa ligara kong nano kwenda gwekonya gera kong nkataba ni moretere wheelchair nere na letrero amone chi crutches zachinda kara kuta kuimoka kurugore na bako imoka ni chi crutches chiaye esarantre wheelchair emusugume ngoteba ngambuya mone so mugambia tonyire atokonyire tukumwakira mbuya mono naro nabe no mugoko bono none kara kugania kugenda acha inje ngumubugoria muno ndangeria na mubugoria lakini otokoreire gente kiya mono nigo ngwaka mbuya mono mugambisagana umugambi nana korora mugambi ogokora ebinto ogokwana nanda okora ebitende ebiya umugambi tiganya sago seseni nana ba amatega abonsi paro na bata mabira lakini senginje mugambisagana to konyire ndo turusiria kon utokona ngambi ya mono eserikali njate banga chintera bachirigere gusana njera ekogera amakweli abera mangi nana makweli abera manga Saudi andera bana bakonya uri kuru Nairobi ne gari ya yenke lakini amaruno ari gari umuntu otinde tetari konyara gukora judgment isaine nabakora ni gari ringarere karoko batekere kini ko kwanyara ya ikirangi yokonyara kwa cause accident inakwa ne rego accident yakogera umwana oyege ndukemo kiagera kana chokogoro na accident iri banyore ekara tote para takwa ndi kigari asiumunga kirentere bere pare yo ne barimo na ebwe ko tati barimo na toranyara ko control ya mangana accidents igo abana na baibo na barabo murenda abana mbachaka konya kwanda chidi sketch yabo tuko ekogera bono na mangana manga ko na mwancho mu rigarari bunanchira ya muyosira abantu ase ewodi ya baschache lituko lya lero nigo abasai gwetani 45 banyora megerio ase chisemo ili banyako bakwegendereza mugimabo abotambe murubuli uyu nigo sirwa nere chasfa agwaro buna gutume muri gito samiyenda no mugoko gochia asa abanyakenyero banyagancha egotuka ase wodi ya baschache imeye bunge yabo basi asaba konyegete gwetera asoko nyorera amasomo unokomina okogingira nebinde gwetera ase omwana siasa Jasper Gwaro gombu ya mono mheshimiwa sabo toretere klasi ya saru mono na kwirinde na kugingira addressing yonse no cross chinchara eme ka kelege konyalgo baka gutwigiri twanyalde ko ba toko mayakirige tumeifanya kwa mwezi moja na wiki moja ngwa kero mugambi tumbi ya mono asinginja to ile skirira tukonya subu mwetu na watu atige biticha bikanora chinyeni boni yeto kugora mbu yangure chinyeni lakini mbwate gento kira nkonya subu mwetu amen aborokigwa 45 nigo bakonyegete elio banyarako babagwekinia ase amagimabo na nilikuwa na wanafunzi 45 and I thank God. Unajua ukiita watu wakuje kufanya kazi hawakuje kujifunza hawawezi. Nigo basegetera bamwabo asogosoma chikosi cy'amaboko ikikira bakonye kwenyorera engeria aba murabande ko baseminga anya koro chikosi endekere aseboniga genda osuororo onyare kwegera no enche talinge gimete kirigende enacha koba kingo somigu mpaka nanyare koba ginkumanya igonde bono mwaro de gase yoku ya maboko ne bwate besa nandi kina kityuka na virus tekertu chakite class okori gasio ya hair dressing as moto aromoyo
tali uko betere. Sasa na mimi nimejua kushuka, sasa hata nisipoenda darasani nifunze ama nikipata hiyo kazi ya kufunza, bado tu nitaendelea kushuka, niongeze pesa ya matumizi tu, niko na familia. Sasa naona hata walimu wenzangu wenye mtapata kazi, msishikilie hiyo kazi peke yake. Tuko na vipawa vingi ambavyo tutafanya mpaka tuendeleshe maisha na familia zetu. Then vijana na washauri, kazi ni kazi by the way. Nilikuwa naona salon si kazi, lakini my teacher here aliniambia salon ni pesa na aliniadvise asensemo ya Jasper nigagokeire igekorekio gekogera nigokera chikokonya abange elibaekonye asa magimabo tutaye tusirio butaka kurwa family chetu negeko narate kosiyega goseskiriyega abana baito basome banyora at least ye kipawa ose talent yogo chokora gochimotwa taribo mambingo na more moigore beach salon chain mumina taribo lakini abaratire kose kamneye etige nonya babe pisiga patige noya bore byo paraga tobande youths n'abantu abanenko bachi mono kabisa yatutikane amangano borebi torengedinga nechigastoko tari bitayita kwa maya niga sabira basaye kubwata chikura eli banyarako babako bachora abaraya baya chingaki chirebosyo abantu baito soka mubwate chikura asobonge ina resira yo kinyetu katubwate ko reporter yegetasene kiaga tembe Jensam Miyenda manjimolo kira toka no mutimo kama kego tokera na togendera na mange Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na we go Food and Beverage Production. Asa Maria Tengoro James Barari Nyakundi ya principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eyego toka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha te yababere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye bari chiloni cyogo soma wetera help high education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana ngwaye bari chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inda abana baito January intake negendereta abana bali bakaso school January mwakaribishwe togenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetera sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068
Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Mwanjo murige karibu asansema iga ya kabiri kionga chinsenye amatuka make magaye kiombekia abalimu gya TSC ko banganyie gose kwanjira na kunganya abalimu be kiombeke go cia somorobali osha kuri umurobali bwa NHIF nigo bono gose nigo umurobali ochaka kwana na obokorere bwaye gochia sabalimu gochakira etarike ya mwe mutinyo yo nigo bono mu executive secretary so mulikyo manne korwa ase orosagirwa Nyamira ase Elieta Evans Obiri asokirina gukwanira murobali yu asoboime Obiri kumera ijomo no keni uti orosagirwa Nyamira ruwadi Nyamira South na Nyamira North and the part of Murata ya one location yere Murata County no ere asorosagirwa Nyamira iwati sikune mrongewe na isana ndio wote wana migration ya minute to SHA sama na teachers health yani mangana medical health ya bali wetu kiare de challenge yana unaona ntebe tumaine botuko baka igoro saa 3 bali mbali kwa tende SHA kenyengi ige dokeringa na mesenjira tu tigante benge ige ndeke ya SHA kiare de mejane manesa bali yo tu akagenga karama migration ya kaba wasaka to je kuru mine tu SHA ine konya bali tigante bena ni ngamba gwete packaging ya mna SHA lakini mechano ile implementation yani nga uikirania ebinde bagwete tirare kana ko babuye abali mama especially abali banya ira branch ngakite tu itabeto na SHA igoto metere ko basha at one point abali mbakwane te bagatanga communicate to the government nga communicate to the government as their spokesperson ngateba ndu na Nyamira ndu tayari kwa SHA na ande mweze ko ngori kuya kuchimagera na bako nyo no branch nyingi ya Kenya abali mbakanite ndu kwa SHA lakini goto metere inde serikali kwa SHA is not our wish kwa SHA ne bwato bucheurigete wanyora ya konyera uyondo wanyora uyondira bara tira mukoro igo tigante venga SHA tribu chotavera bwana bali na ande tuna bali onye SHA techo kwa tayari kwa tokore ga nenda keire igo to kunyekana to tenga que tolie company ngao igo to tenera senga esa mara ya yo mocheno wetu wo yani esa mama kana medical care kiara ndo kwa medical koraba no ndo kuchanika no nyini ga ese county ga ya to ira bakomsa inje uno muri ko so ne union to aga to ka negotiate to ka ga mane ya vitali to ya mira ngora NTRH to ko basora na banu anja muno ya bale ko bagacha uwanja bibi letu agambite ga bakari Dr. Plaza bagacha uwanja bocha watende bali ko igenge njerende mancho murige gwikira buno tokorera hamangana maiya ye kionga chinsenyeri tukeliga ali arero chendi ngoro kwaro ni ototo nyangiri kuranza memero no tuwatira na Wisdom Makole kuranza ba transmission ni gakorwa DJ Alsan gose Kevin Ongeri kende gotwara boligerio bujami agatembe TV kionga musi boy gotwara gotukobe Baraka ninjo, ninjo remembe, ninjo dorome, manana man, bagina ninjo. Ke koboko ke munu wale tata. Ekerio tabuati. Ngoke bekere tange kitara so munu kerkiao, ke. Ke koboko ke munu wale. Be kamunwa. Ke buatere mboto gai. Ke koboko ke munu wale. Tiga ke beka koboko. Ke be ke munwa. Njo kono buatere ento koboko iga. Ke be ke munwa. Ke koboko ke munware kerio tabuati igo tubuati tiona ko kabeka bintu getabu igo tutara korera gasi itoko na bura beto mbigo konya akimugusia tena ke koboko ke munware ngioge ko koboko ngiogo na kutabererie bintu bigabwae kebe ke bwatere mboto kintu ko bwate ke korera gasi na gia gokonyire
Baraka ninjo, ninjo remembe, ninjo darome, ninjo manana man, ninjo bangina ninjo. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering